A ináč, môžem sa spýtať, vám to nevadí ten smrad z tých farieb? Не вадить, так трошки воня, але не вадить. To vážne? To je zvláštne. Ано, сколько там? 2 фарби замішаємо. І готово. Ідемо стрикати. Zaujímavé. Замішаємо, ідемо стрикати. Не смердить то сильно. Годі? Sergej, ty sa s kým rozprávaš? З дівчатами. S dievčatami? Áno. Ježišmaria. Sergej, a naozaj ti to neškodí na ruky? Ні. Почекайте, дівчата, шефка була. Чого шефка? Sergej, ty s kým sa stále debatuješ? Však máš robotu. Ну, я робимо. Ale s kým sa bavíš? З дівчатами. Ježišmaria. Тікай. Sergej, a koľko to teda bude trvať? Гни то справимо рихло, потім йдемо. Ага, ну Почекай, добре. я рихло. Vieš čo, však, no ešte chvíľu a bude to hotové. Počkaj sekundu, zavolám ti neskôr. Počkaj. Áno, tak, teraz pôjdem. Áno, idem.